Assalamu alaikum warka wara hono yar Penal TV bene andrunya kanje tajiru kur kadan wasa albarka nanana ri kawarju kasimba irkachi Penal TV misir kanda worobe yobu kur yoro goronongo irkachi yarwane batu yoro tondega wase kan ngamari ci alhabar wolone misira irkachi la saltare buy koydo adin buy koydo ko koy forga al politique bodde da sana duncha de la irkachi beri koy beri rokati gi miskara yande gi menka wonos hano jaro roci yerwane kadda su jenadiya alhabar jenadiyo da cini jenadiya ka bai ka e cindi ka bisa ka sigar manuscrit wodi miseda yero kata wannan su gi yero wannan su de benen da yar ko yadda haydi ka ci safiyu alhaji inu gana yar kati miskara ma hinka faham diyar amma no yar faham haydi ka ci yerwane cini jenowe ka ci manuscrit de haydi ka go wodera woldra yar kati ga min ka man nasu wodi benen ka fo war kur fota wa kele karo se wa bismillah irkachi Penal TV bene kanonga mose chini safi assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ça va albasruti aïga sab baskursuti albaskursilu la basku sab donc bismillah Penal TV bene normalement il faut kano simandi yerone téléspectateur di wakati bon aïga fo di téléspectateur di aïga hanska fo go ci safi alaji inno ay mandi ansongo donc ansongo lego ci bazi boro donc j'ai été directeur conservateur de la bibliothèque Aladji Inno kati le chef de canton du droit islamique du cercle d'Ansongo Aladji Inno donc nga ijitage nga kadda su jenno dio ngano ay maragi ay ni lakkal ay ñaadi lakkal ga atte jiru witacci na da misala kan ka ay ñaadi ni maragi ka ay ñaadi ay ñaa ni ñaa weybero da ngi si lakkal sadika ay ñaabu yar ay sme kul kala darja kul ay sme darja kul kala ci ay baba ci tab jena dio haydi ka hantu donc wonna ay kaka sambu ko gurgay hala ay kan ay du oje savama docteur Abdul Kadir Haydara donc ganga dans la bibliothèque Aladji Inno ganga cinga Ansongo en 2012 donc wodi ay goydi wodi borcin tredi ka ay gar ay babaga ay ci alfahu donc wodno ay go manuscrit cinda donc hay babago manuscrit ra kan yatta yoro beyrandi bordosi ka ci manuscrit an ci kala bori darjano ayo wokam bori na garan ngi babi ga wala ngi kagi ga ngati manuscrit donc manuscrit nafu boba ngara histoire kulkante danga empire songoy wala empire du Ghana wala empire du Mali wala royaume du Masina wala uran Kenedougou wala uran du Ségou wala uran du Karta akul ako manuscrit awo kurgar kurgo manuscrit donc woci bor moni bom bay zaboro mo bay mais maintenant ni wone présentation de la kachika no imaka hanni wona misedio ner kana bibliothèque di ago haydikati Ansongo 2012 na docteur Abdul Kadir Achinga loge savamba gana anachen en 2012 et chinche parce qu'il y a tellement de manuscrits go nongo kurama chinche ana bibliothèque o achen Ansongo labo Abdul Kadir ana bibliothèque chin parce que Abdul Kadir nga ci boroka ba manuscrit do nga godno naf aga bordo ka gondo manuscrit donc Abdul Kadir hun tumutu aka Ansongo addi Aladji Inno tirawi manuscrit addi zama ay baba Aladji Inno kanta ay baba Iraq ngana cindi jiru waranka ngana ago Iraq aga goy aga ceci aga bayri ceci université irakienne Bagdad yo jiru waranka watini banda ngana ka Makka agoro nga citab yo hantum kaba hundira ngana goro jiru fo nganante aga hantum abenandi akoy Baitul Muqaddas akoy Jérusalem ay baba ko no nda Palestine a hantum yo nga livre ya hantum Palestine watni vers 1900 ngana ka Afrique yara 1900 donc ngana ka sadika ka mo asma ko ricine labu cine dala ma adina ko ricine
larbu cirade yo donc alhaji no hundi nga maño ngati Mohamed Abba fulange ngino mase Alpha Hamada donc Alpha Hamada donc inno o ma garuno makka din dore na duwa ngu fo zaga ko ngawo ana azi kut kursi kamarko azira ka akko beri cici ko hal shamia ko beri cici yo baraga dira halatu ngu fura an nga bisa ngati haya kataga haya nasi ngu din kaga nga kodin asiha ko no di borsinya ko doti kala subul kiyo ara alhaji Hamada ni du beyri ni du haya ko yer ko no beyri ani doti kan no har no kodi nisiko borsi ko kala subul kiyo me ya harase wodi bonde kaga degi guna cara doti ina haya de no kan haraga haya de no kan haras yacino borofa haya harase misri haya haras misri parce que doti ka hima kodi kaga nga ko har asko borkus ko doti borkus ko ka subul kiyo donc doti no aka sanji lakkal de hunaga aka go ka goro a jirbi har lakkal de ka jirbi atun aka gar ngayen gono wa gono hari gono hawru gono ham hayakul gono ngati anga ina hayadina sa amaye no dodi asiako amaye ngata cinda kabo zoti benaga wana si innu ngama nga yadda aga ber aga ke otunaka afrikiya ngati sadi cin kul gonno ciase kul ngala kadira har asar de kala innu manyo gor alhajinu ngati alhajinu gani dama innu ka misonda innu dikka misonda innu dikka donc yatta yarsinka da haydi kul innu wo ja bor alhajinu baykam beri ko berino agondo beri o irko kanasi nga hundi ka ci ane beri dika yer ko nongas bor ko sinka kaga kon ko sinka ta kala yer ko tada Allah wota abisa bonkon tare wo kala ngam bunda wodum da buda abunda ga da ate imam ansongo abunda atina nabu le 27 juillet 66 nganabu 66 ja 66 nabu ja 66 amma nga tirawi gona amma so honda il kon nga tirawi nga talibe ga bobu gumo kan condi mais centre de misfora go hano jaro hali rokatiro manuscrit jatra centre de gogo adam dara wala misofo centre de ONG Safa Maki har nga ka gogo donc en tout cas goudi ben ngati reblimoka donc reblimoka centre la bibliothèque Alhajin ahimako inauguré par l'ONG Safa en Songo wati reblimoka yasba hikayat mais ay sambu kitabu dio ay danga yarhu jenadira ay talfi yarko subhanahu wa ta'ala donc ka fatunda Niger haka Burkina haka Mali ka gurgay kadi hadika Mali gatiya donc yero beyde kan Mali hundi inshallah ndir ko ba banon dal so ga tabati Mali inshallah d'accord abur yeddu wadra fam yero koy hali moreda jine e manuscrit cima parce que bu dega mom manuscrit mais manon c'est quoi manuscrit wo hay ku gara manuscrit wo histoire gara géographie gara astronomie gara poème gara grammaire gara hay ku gara manuscrit wo ngango cerbe histoire jo haydika bisa hay jenede ka be ka bisa ko tedi ka bisa par exemple empire du Ghana manuscrit do aga honno diga aga berndi ka empire du Ghana abika barandi empire du Mali kati Sunjata Keita wala kanka Musa abandi empire Songhai wota ano to ima ci warse wota aga berndi ja al Yemenga haka Soni Ali Berga haka Askiaga haka Marko Niga donc Askia Mohamed da Soni Ali Bergo afoya yanangu cere non Askia ko kor Soni Ali Berga ngaka empire Songhai ngaka Cine
ana kubi ana bere dandin da dangen da gurman da Hausa wo sonne liber ngati fondateur de l'empire Songhai du Gao ngaka cin sur de base solide wo sonne liber ngati lo soni wacindi idonto za soni jina halamaka soni wacindi yagga soni wacindi yaha ngati sona liber ali gungonca a wacindi yaha amma yagganto ngati soni baro kanti soni aliber hunde isaro donc takawno donc poème da borfo imane poème ko résonal borfo mani kala donino yo do ay alors que moti donino beyrey dano kan boraga nda beyrey ak nga bira cebe kanga arfay har kanga koccimi bonde yo donc par exemple la jinno ana pointe café nda atti café o mane nga kan café o mane taka hagu ngara fitade mane kanti ngada taka hagu ngara haroda gono sukaro gono nuna gono haya kul gono tabi donc wo aga hansa kan nga bekin atay nan sukar kina daga kan bin kan daga gundo ayo ndagar mo café mo daga sikar kan mo tanda yey gadam ayo voilà donc woci poème dika alhajinu atti donc alhajinu ana citabu zone ibobo ngana to ago beri kun berira ago savan berira ago savan berira zama watin kala neurologie cinon nasari gande neurologie amanaka alhajinu igo bori safar fisbillahi wa rasuluhu yarkusi way kul nda bana linji wirco quoi wirci kanno kungo wirci kanno kungo aga safar bori fisbillahi wa rasuluhu yo asinoru ta say kulta donc way ho isino donc mais hay boben kan gaddi banon da halaso akul ago citabi wer buri history ago citabi hay akul go citabi ta kanda wala urago nungu fo wala richesse go nungu fora akul go citabi zeni le manuscrit da akul gira dogoy kul manuscrit gi hantum gi gis c'est comme carte géographique. Est-ce que borega wona fay be est-ce que iga be kana bore hunde ga be tumutu borega haska be ayo tumutu borega haska be ha kango manuscrit da ga borega be bori kul ga be so honda bori kul ga be manuscrit hay kango gira nga nafa ga haska bu wirci hay kul go manuscrit ta wirci hay kango wirci safar way kul go manuscrit a sharia ngono le plan juridique way kul go manuscrit kan na borega cité bisandi bila bara o mana futu halima dum ko cere tawi ka wafko way kul go citabira way bina kala bari mi bay bari imi condi bari c'est local wala université il faut que Mali bari wala africain Mali bari s'intéresse aldar manuscrit hay kul kan bari gabaga banu dala sa hay kul go manuscrit wedara kenan hay kul go manuscrit jogol hen nan hay kul go manuscrit manuscrit gon ngana fado hinsa ko bo haska bo donc wayati ay fahamdi kano hinkano yar haydi kati manuscrit jati misir kani filaganda bo more manuscrit nan honnoga hayno yer gunal ko fo ka mali gandar sande hirara boro fo ju sande kasimande ga manuscrit ka direndigi ka ay wonagi mais maga ci misir kana war hinka e protéger gi miskara iberede masin ko dungi sonki ma détruire donc ayta woka ay hermane gati les manuscrits laji inu wota ay sadika yeyde dan isibe mataka no ay gati zama dotuka ay hun dotuka ay le centre de hun dotuka yel la centre de hun erti baji boro erti baji hausa erti baji gurba erti mozonga boro tondo bi mozonga kari banja bari saji ham kulaje boro tiri yo donc ir original satara ngokallahum aga hanska ba mon hun kala ardo masinaga hamadou lam bokari amadou rungiya ardo masina donc wodi ngar noddir hun donc ir woy ir kagi baji bori kagi ngiti masina ngika masina sinji ronde masina ngika sinji ayo donc uru alfakaya uru amadou yan uru aliyan uru kumugo yan uru ngiya yan
no kotza woy ngiti masina linju woti alsilamatri hundi masinra zama barman istoro mahar ngama buri hakan katagi kan iddumo baji bori songo gandara kanti gawa lamara wato kala bokar amadou kanti urungiya bonkono ngati ardo masino wato kala bu izaro kanti hamadou lamin bokari amadou ngaka fula sambu masino bo urungiya dindara ka kamo alsilamatara ngana na gorondi kagar alsilamatara din masina bori fulan bobo ngol kamoni danda alsilamatara donc watinno masina ka kiri ngarano alfalamin akoy gawa lamara ganda chaque ekbir el kuntanda mamon joburu nda tondo aske mohammed nda koya boya agadu nda kayu boya agadu way larbino ni zama wara mamon jobodin ina sama nor hakoy ganda dando here mamon jobo ko say niger mamon jobonda alfalamin kanti baji bori kaga ni baba hinke kutti kenande bere alfalamin masi alfalamin mohammed lamin gasi hamadou lamin bokari amadou ali allah rena amadou ngaka mamad jobo don dunjara umaru amadou ngaka sali umaru kansigena say monzo fondateur de karibanji ngaka don dunjara donc silli wali amadou ngati ngi baba kacca da mamman hamida alfaman joburu nda alfacci yaya nda mansala gakoy yo way ngika adina gorondi ganda chaque el kabir el kunta ina adina gorondi tondi bi mozo ngakari banya da ngirgene de gawala mara dotni cindi hala alfalamin wori kulbu watidinno zama baji bori ganda surgu bori ige yenje za aga lesr mari chat wato kan tifirum hundi kaga nganu gandi ige yenje ha za firum kaga man tifirum hundi ba firum kaga ginde songo borege non ganda fulani baji bori ki baji bori ayo igenje surgu borga baji borga surgu borogi to kan halika ka wafku wada kallika ka wafku din ngani ni albuhaz ngati bani nda lafiya ka wafku in albuhaz wadan iwafku ina takaddate ça c'est ce qu'on appelle une convention entre deux ethnies ou deux familles deux communautés donc nega iwafku amma frangi gambur imaskongi surgubori amma zamba amaskongi hawi tarbasandi ki sambu ati kay bori kaka borberi kaka la sabu age at zaman kena zaman bazibori adina din kay gara la dina bazila c'est en 750 la dina bazi wo ago kitabu manuscrire c'est au centre Ahmed Baba Tombouctou ni ko no garga l'hommage qu'on a rendu pour les marabouts de Bazi. Donc, Bazi wo igate ardo masina hamaya asaja beri hamaya tu ardo masina dan magan jallo haka hala ngorori galo hawa ngati Bazi bori kaka kansigen Amadou. Donc ganda lama nda seko Amadou lama aga to ba jiri zan ko gamera kago seko Amadou bi fodono la dina basi mana an seko Amadou jinme seko Amadou anka cew galla kaga galla masina urungiya jina ako janna a cew watina kaga lama sambu masina bo ayo ma aliun 2 ngaka kapitalo ngaka sambu de keke arungiya nena urungiya ne renal silamatra sinti masino wora yo bori ken ci fam hundi imane seko Amadou ngaka addina masina addina o gay masina man seko Amadou akata addina gi nda kursi war kala somi ganda addina l'empire du Ghana wala l'empire du Mali wala l'empire Songay addina gara ana seko Amadou jimme wono borgino kala sabu woti la sabu kinit ba la dina basila ana la dina de Seko Amadou la ana dino parce que la dina basi ça c'est en 750 sous l'ardo Alpha Lamine Mohamed Lamine qu'est-ce que Mohamed Lamine Alpha Amadou Lamine Bokar Amadou ça c'est l'ardo qui a mené kana baji bori kagi ko masinra hakati gawla mara donc Seko Amadou Lama ça c'est en 1810
ndiya ki gamu iga mur si chaseo 1810 ngana se ko Amadou Kalla ngana sidin kallam ngana kaka dina di gorondi masina kabori donc barakan na sintin na barakan na kokor imanta fun ngayna chafo mais ikul lakalangati adina dende ma hinka goro ko adina ma hinka goro ayo se ko Amadou du saya ana adina gorondi ayo ngati ay hakabari ay filla ko ngati basbori idira iko ansungola mara baji gurma ay goronodi hala ndasara zamanoga ndasara zamano to watidin ay babo alhajinu amnakade ago makka wo kulgara go makka ngo ko cega za ndasara hunde man ka gawala ma hundira ngo dira ni baba ay baba ja alhajinu ba wallahi ifam ayo donc surgay nda kayni man zal galesa marishat watidin surgay injadin baji bori kaka musada nangel mani dengandi gurumaga koy ga gurma geyna hare bisan tasharan gurma geyna ikako nda gabaro ko koy baji gurma watini ikah goronode iga te fulan iga hay amisadara ikoy amma bore din kurkeni harmane bore keni harmandi za Sali Umaru quand le fondateur Kari Banja za Hamadou Bokari Amadou Kanti Alpha Lamine Hundi za Muhammad Hamidou Joburu za Alpha Chiyaya za Silli Wali Amadou za Mansala Gakui oui inka katangi wonde somoy gandari iga fulan yon ko fulan son do ngani get mais mani ngi ban masina ni hun ko amma Mansala ngawa jalluba ganda hamma sala gaku kasigene man sala ganda hammalu seni gaku way ngiti kene nabiren way ngiti jalluba nyangay ayo way gaku izino gaku galu alimana ngizi toy ayo donc way jalluba kul za kanyume za jona za nguma za donza za dalla za nokara za loro fulbe za boni way kul kaga fulaka hugeno Umaru allumana hinne nga ko Gabero here ngati le fondateur de Gabero kango gawla mara way kul kaga fulla keydunu ugu fulla keydunu ikul man kala jalluba nyangi ayo jalluba nyangi donc al falami yen ganda masalewi wala hamalu sen gakuy ikul ugu ngi al falami na tuboy hama ngiti mansala gakuy nda mansala ki garman mansala gakuy nda masala gakuy way dumi hin kano kan hugu fulla kanu ka wi ni kan ngi ka masina lama donc wo kala boro ma bay wo ci histoire kan ago tarika zama irbaji bori irkage wala irbabai imma hantum iga hantum o jisi tariko barkan ga kulga sambu nga gonara ngani bombay wo ngati diji ay man dijo do kirgo ma delbo sonna woti diji kan borga dinni bongara ni fala donc watin no kay harmanda baji bori ko baji gurma bori kul baji gurma ni cindi hal nasaraka borakan katay mo bon kono kan ko ton bi mo nga Kari Banja bori saji hakate an sunga lamara ngati alfajaji haddu donc alfajaji haddu dinga katti donc fulantra kabo gi bande kayna yo ngati ndasara ana bor soje samba kane soje mi ka alkashota watidin baji bori fulantara gi bande iga bori hesu idu nasara sojawo ina kar ina wi ga yara masa ka hande alkasu a torongi donc wodi no iwi ga ayo nasara da akaka bori di ya alfazaza addu ane karam dunyama tun ngashi borakanna borawi ngamar o fulan kulshimara aka kala butaka dabo donc ago borira kan agonda Allah hidu yo zama le testament de Bazi au Kirgaror c'est un ancien royaume Peul Songoy kan cindi gawla mara kan adere bori kan gantus amma irwo kanti Bazi zai goma istaro ga bendi boris zama borbo ban sibe
hakanti base et donc quand takawote wati nasarani kantinga ba ko rekangate hausa ga wati no alfajaji bandaga ngono buri kaka dan hausa ga kaka baji hausa gorondi dan gosa baji hausa baji gurma wati baji hausa baji gurma mozonga gojoroga way kul hugo fallaka bora fallaka no hugo fallaka no nya fo baf ikulti am alfana min hama ikulti alfachi hama ikulti sali umaru hama ikulti alfa maman jabru hama ikulti ayn alfachi ikulti alfachi hama ikulti silli wali amadu hama ikulti mansar hama way hugo fallaka no yo watinni kagoro am 1906 ngalina bonkuni jinadan kanta hamad did 1906 woti baji hausa zaman dinde baji bori ma famde baji wa halin har kali beru no hugu beru baji guma baji hausa monzonga oui ça c'est qu'on appelle le grand basi woti famille beru ngatu oui bino bore kul ken haroni kutti kaga fullaka hugu fullaka bor fok be sicir kul bor hugu fullaka fok fullaka afo kul kan nan tasse dori afo diga tondide donc misono ngi sigane aussi base kuntankobe zama ngida ganda kuntayen baji borowi ganda kuntayen ngi ki cella he cella ayna shek al kabir al kuntayn harmani ayna aha ida Mohamed Lamine premier ngada larbuno Mohamed Lamine wada kantir kaga Alpha Lamine wada kantir kaga wayma ngada naga hijja donc woti le brassage que goma har borise da tarkit bori da almustrat bori way kul ganda baji bori flamoy ki hijalla bay c'est que l'arabe ki hijja flamoy ra idu l'arabisé woyo warma be woti la cause sociale ko bori na cirga wodi Telemsi c'est la même chose. La fraction Telemsi, la commune Telemsi, c'est la même chose. Ah, Telemsi. Brabisi, le Brabisi là, ngida taka dindano, Brabisi ngida fulanga weda jalube weda kayne harba kanti mansalawi. Ngida dumaro ni hiji. Et donc ndi fulankan adu Brabisi adu larabise taka do. Et donc way ti hay kango dumen na cirga. Wo se ndo borafo no gara yi korayni hay no gar kana songo yeno mai koray no hungu fulani wala no hungu larabe. Non, c'est comme miso takarana kako. Ayo miso il métissait quoi. Il métissait. En tout cas flandio. Nganda la brabish na kuntayo. Nda larbi nda ba sangi bari. Kul yi chella ni fawla. Yo baji bari yi chella. Tawi wosi gane dumi kul. Dumi fukul wosi. So bari hunde kirga harda bari gi storo ngali sachi. Zama baji bari weki ngadi kayni harmane da. Le Rampel du Massina, le premier fondateur du Rampel du Massina, ni Bajibori Kagi Tuidi, ou du Bajibori Gani, le fondateur du Rampel du Massina. Maintenant, Wedin, ni Kagi, ni Mahara Halmako, Okubaga, Okuba ibn Yassir, Jeriganas, Okuba ibn Nafi, le concurrent du Maghreb. Ougono Bajibori, Witi Bajibori Kagi Tuidi. Wo l'arabuno c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nga zumbi ngiti bajibori amma barboba won dan har bare mana yacino alors que kadda sirago wo takadono irkagi bajibori kagi leur ancêtre fulangi masino ancêtre bajibori wo man honkal ukuba ibn nafiga kasigin ukuba ibn Yassir. Voilà. Kuba bin nga tariku burku kabi. Celui le concurrent du Maghreb, za Palestine ga, za Sham ga, halamaka Égypte ga, halamaka Libye, halamaka Kérouan. C'est le Ukubanga Kérouan. Halamaka Toat ne Maroc ere Benadine. Wini kul ukuba nan ko dara. Ukuba hamu gono Maroc ran pagi. Yo woni ban ka zumbi. Iga cindi jere cindi tunduf ago dalu sara occidental ago Algérie da sara occidental na Maroc game et donc no fulmi do haka jeri ka tukuru jeri bisa ko futa jallo la Guinée
jere kubi haka masina sur le long du fleuve Niger donc haka ka le rond-point du masina sinji oui bajibori kage tu kage no le premier fondateur du rond-point du masina wo bajibori kage no yo woda irga harbori zama tariko no an katte irga harbori parce que borboba ndigadi Diallo Sidibé Sangaré Cissé ago ansongo lamara ba diko oui kuli man ni kay cinse ansongo bajo diko wala Cissé wala Diallo go bobara wala Sidibé mais bore di ngashi bore istorobe irwo inno mir sorobe c'est-à-dire que diko Diallo Sidibé Sangaré wala Cissé wangi kage mun kala masina hugu beretu ayo Bokar Amadou ko garno ngati kaga won an ka lama masina bon Bokar Amadou ngati kaga Bokar Amadou Alfakka Amadou Ali Allarene Amadou fam oui Umaru Amadou ayno Umaru Amra woti le fondateur de Mojoko ago yori herde Mojoko Umaru nda Kotza oui bajibori tu baj gourma baj hausa mozanga oui hugeni vraiment ngito Kotza ayo yaddu wodra fam yoro koy est-ce que ni sinti chini kayna fo nar kana Soni Alibert ngayati Soni awucindi yaha wala sibe wucindi yaha mais misafo sari Soni fo de kur manni bara andrunya wara wala misafo mais gana bodde be gamu handika bodde be kamore da sto jiri jamber fo wala jiri jam guta kana en tout cas so kirga harborisi zama istoro ngano bori ma istoro bori istoro cici parce que mana istoro cici ka mana cici ka be haydi katini no dara cici no dara insiduga dara ayo donc songoy wo man tona asit man tona songoy wo dunya bon songoy wo za annabi Isa amana bangi kan sigala juju zamana bangi songoy wo gono agun dunya ba ago a tejir zambar hinka nda yarigan iwi ka gon hal jezi ga ka hal jezi hunde ga jiri jambar hinka ndaw donc man tona songoy gi ja annabi Musa watin songoy gori annabi Musa da songoy gono kukiya lankatsan jiri zangu tacha agono songoy gono donc yati koyrawal kukiyo c'est le berceau de l'empire Songé kukiyo ngara songoy kul ngal linjo songoy humo nodno kukiyo ngara kukiyo go ansongo lamara go Bentia 60 km dans Songo Bentia nodno le premier royaume là la première capitale de l'empire Songé nodno la ajin kukiya wonti ja al Yemen nga wato tu ja al Yemen ganda so ngana gabibi kan ngici alfariyo farikoyo ni ngocin nodi hala gabibi nda sorko dio ka muy kaga ho donc e cindi ge yenje donc hala ja al Yemen ka ikaka watin adina manaka hamisa watun hamisa siga sujudi go hori hamisa se oui mo barabet wodi mo abarnud o ci religion jenato ba telephone o kanga dia ba handin songoy da Egypte game telephone o gono dan ko Bentia kukiya bena kena gusu fori go horo iga telephone iga ci du cer ifa ci cer di mo cer Egypte nda kukiya ifa handi ka firawna ganda ande Musa da yanjodi ka yarkugo ande Musa ga donto firawna tarikira ina an ka boro samba za Egypte hala kukiya ay moko alfa fo harga ka tabatini cini ana no tukunci amaka kukiya haku berudu zama handin boroy labo do niga iga zeri takaw ak zeri aguna halce hinsa arase an borodi kaka Musa borodi ga kan ngam frami nje borodi aga zam atusuga hantuno ce hinka
atusuga cehinza a hutusuga har boradi ka a ganye a zama franu wodi kate da annabi Musa wodi bentiyana da wodi tariki har timkari no ha kukiya ikata uran da ku kaga no barangi bare bandik me zama annabi Musa zama woti songi gono adina mana kawati yun ka har FGT ka kukiya ika mais téléphone o hayr kene faham na har kanan i hiro nongo fo yi téléphone terase har mi soka rodam dero kati kere mi sad ni baraka o songe bidal songe bidatu songe ça c'est l'approche de la distance là songe hinango duga songe ha donc wona ci wori la distance ça c'est comme ça yer ko nogi ça c'est comme ça ngasi gere mega ça c'est la possession ça c'est Dieu qui les a donné donc takano donc watinno ja'lemin ka ja'lemin da jina hala ja'lemin warange cindufu kan addina mana addina ka warange cindufa dilla kaina boriga bibiga kare jakko soga wate addina ka difan ayo donc watidin lamadi kaka ayro challa ayo donc handin kayno ngano borino suba alors que bureau de droit bureau no ngate bonkono watidin borino na le sage la inakal kayno bureau de foot bureau adira mati berere madi bureau de yankishi bay kongor sko no wala gal ko ma sender ma sender no ma gono irga kono gamane difa donc bureau di itamakal kongorsko gariko wodono imanka wodono gariko kongorsko gariko awala gariko ci mayge songo gariko mayge no ya songo chimi no songo chimi gariko de mais asibo afofo no asibo mais gariko songo no wot songo linje wonde ha gariko kongorsko yawi way ilama songo bo ja uran hunde ilama sorko de ngan gabi ilama donc sadika bero futu aka jaba bongo ngati jabok ne da 25 km de go jabok o kago gawo je o kago gawo ata musurgu boray ko reci wodi songo ka sint wodi songo no o sigere jaba bongo ifam ihun kukiya ika jaba bongo nganda isadi watini za gawo here hako hala jabakud akul isano ayo noduni kaka ngana gorongu boyo noduni kaka wafku kaka di cere nodno gorongu bunda songi ina kuro iden cella dumbu kurdo iden cella ite nyafo ite bafo gorongo ngucuma gorongo bo dumi nono bara wala est-ce que bara gorongo nga dume go gaw so nda go tabango yo go ngo kuri go gaw go tashara go ngo kulla gorongo bo I koreno li bibi ene iga kore iga bibi ay sonno boronko mélanger gorongo bo so ngana songo nganda songo inka mélanger celle dibi de songo beregi bene idere ite mayga yo ngitimi handin zaro ngano maygak yo handin zaro ngano maygaka yo maygawo nga tariko ga bangada maygawo igane abarkate kare hundi mayga nga nan ko deuxième ngo ko lawun atibe yaredim bele ngo ko lawun telemsio ka do gandadi isa goru fono telemsio isa fono ko halta maraset no di wore gawo kat bele nago gawo kat aka fatunda gawo de no di wore ndamay gawo do ko do isara handin no mayga ka handin no tamalawo lim national de songela tamara hande zarunat wonti limya wonti lim de songi himne songi wo ngagonda ngagonda drapeau ngati bibi nda koridi bibi nda koridi ngati songi drapeau nga imo ngati tamala bon songi mo kinar kan ika saridin bero wara ken hama kan ku yadi ngaka sonke atte gabi ngana gorongo be ate gabi nga koy so ana kuya fula nga ana kula fula sambo akata gaw to nda hay kulgo kokiya diga bonko di kulgo ko diga digi kata gaw igadda takaro hala gaw sani kakate ko robiri yo nera inne ja al yamin haka kayna soniyan kakura soniyan din ngi kage ngiti ja al yamin no
fam donc soni dinda soni de kaka soni din kaka du gabi ngita zama ja ko sedin zinka kan ani no mali bonkono se donc royaume du Mali donc allah dun nani deno ma bari hunde kasibi imman kala tantare wala la an kunno de zaba roi du Mali din aga hamburu songo kanti oti za kanka musa wartudo enfin yo donc so din ngi kari ngi ci boroyi ni ikaka di kan gawo ngi shedda nda Mali ikaka boroyi itun neda mande iyo gawo fula nga enfin ina gawo fula nga ikaka fula taji sinti ina ngi shedda ngida kala so kala mazama ama bara boroyi kulbu so ikaka duwazin kay adu emprimari din so ikaka ay ganda an tettam agora cire agora bombe nako donc woti somi lama donc woti la première la deuxième dynastie quand soni et soni di hala isa foka ka fatira quand soni ali berwo soni wala songay non de bur fagar mallenke nono afoy gar kana sarakole nono non soni wo songi cin ay gokadi cin di ka no ba mahardin ay hokka o kan haro ay ga kaga donc soni din nga kaman yadda ana yadda songi bor kuma songi ma songi bo kala songi ma jiji bori bo donc soni din ngati premier kan le roi l'empire songi nga ka cin nga ka durkutun za soni sinti ka gurgi ka ku kana nga yajo sinji kala wina kan ko rokul kan manga hala wina maka ana Afrique de l'Ouest kul marga ana do songi nga seno empire de songi était l'empire le plus vaste de l'Afrique. Donc Abissa, empire du Mali. Non, Abissa. Hein? L'empire du Ghana. Abissa oui, China. Empire Chine non. Empire Songesi. Empire Songo. Nga Chile. Ergi hinkane Afrika yalan dunya hundira nga Chile manate zama ago empire berera sultana berera du monde même. Empire Songo ago igontora. Igu empire hundira le sultana agu kura agira aga mai daga wongarize ago mai alman aga mai bordo ka igona lakkal kan iga empire iga drendeni lakkal voilà donc nga soji haya course organisé sous son Alibert yo wato kala borjere de wato kala soni manikanti mahakina danga askiya wodu ngam kakanga inkanga fula sambu askiya no inkanga goronga dogoro amma askiya da woyizano zama askiya kasai kanti sonna liber wima nga izono donc nanna fula guna ashinka du fula aya sinka du woyizano ayo donc maintenant soni baro kanti askiya kanti sonna liber izaro ngano ko goro ko njabo gawlama donc wasdin kay borida iga ba askiya yo zama tumutal fage hunde kan soni wate yo ina soni wo ina hay kudanga ga ina soni si jingal soni wo takawo soni wo ashihinna shiyacina arke soni sona liber manyu hundi ali porque bika islami mana ayya ma songo bari watidin imma bibi ga kare nda imana famde ige ka bere kan hayet tawi ayyo wono idan songo tare goydi ay woda dang zaman ngada akan nan ganda tudu bari yenyedi man tudu bari hinno za tous les éléments an kane kanti imi shigoro gawara parce que gawo politique dono c'est le pouvoir donc il ko tumbutu kati beyre nungu donc non
ikoy neno ginede neno le premier manuscrit là neni sinti enfin grâce à Sonia Libert. Maintenant quand tumutu cindi takadi tumutu cindi sous le joug de Touareg pendant 35 ans hala soninga kala soninga hino sambu zama sonu ne kala ngama isa goraru foka kanga hon gawo kaka humburi kala ngi bari kanga humburi din kalima burbu dumise pour que bari no duka isa makano din gawunda humburi game kala ina se kanti shibe akli wato gono wala izono tumutu koy ane lettre sonu basi kana se amanga faba zama surgo bori ina tumutu ina tangi kone vraiment ngi hanska fara amangiga kan lettre ka gaddi ngonka anka kon takadinda kaka adan enfin adu akatu mutu ngabine amma bori wide amma bori wide ak surgo wiya bori ane bori hunde ngi ko to surgo bori no tumutura no bori ko mana ba isin ka hira no bori ko caddi isurar watinno bordo idi bari aljamdi bari aljam oui igara se ba aliber handino aliber ma nyukaga gela se aliber sonni aliber masi aliber masi wiyer wa wata adanga sare kare wodo burkulo ba salabar ci burkulo ba se bon moreda jari no aliber wo huraga maintenant naye belandi kina irko belandi quel wakati digata signaler wakati to donc sonna liber amana hino samuka la en 1464 4 ans plus tard il a libéré Tombouctou en 1468 donc Sadi Kabou ijedi horo kaci soni baro bonaga kasey na fulangi masina fulangi hundi na askiaga hala askiaka kuro lamara mais askiati mai ije askia wo ngati kasi ayna harmanda ka woyizana shinka du fula woyizano donc maintenant soli wane woyma woy ije ya ci askia mais askia baba ci ma askia wori askia abubakar ben abubakar wot laram non wala bambara non wala man ci laram no laram non amma parce que na sini for don ne wala soni kan wala ka nga yarkana malenke no ka donc wodi yarka ci chercheur de yarka ci ak hinka bonda parent nga bordo ka hinka te sarakole wala sillanke wala tanafu wo irga pharmacie donc sillanke da ago fulang tari za fulam jinoyre kan ka gawla ma kan sidbanci wodi dumi futa te kurngani hun aka soy gandara donc borfo di har comme hasadi asiba ngamadi har parce que har awima ije nganu kaka nganu kaka lama donc ije har ki do kul iga hala ganda bargance bere bori o borofo ile ngana kasina ize changer là taka kan ize changer taka nda askia kaka du fula askia nya kati kasi agaga zamangada aga toru anaga ganda fulonginda sungi bori yoy na askia ga hal askia ko fula woti premier coup d'état ka boro do coup d'état man to nagi agat jasad nadam voilà mais al wakati du to moreda parce que askia da ngi muslinga askia vraiment beri kunu beri no ngakku makka ana sungi chebe ana makka jingare hinka kulani no urayen da madina da makka ni fawna de galladi songisi de ga solo wuti so yo ne nga zamanora l'empire était au 16e siècle l'empire était le plus puissant
est le plus riche de toute l'Afrique. Ça, c'est Askia Zamando. D'accord, abora lokati to moreda. Merci yoro funi kadam manal barka kafu de mo parce que lokati di hinsa kam hantana yoro kata katini ka noni tambere miskara mahiro parce que dot kay dumbu cini du cinongo kana ka bodo hinsa ka bange be hir kagara kafuni kadam manal barka warka honor ka bendo warkana safiyu alhaji inu yanda ga baraka wonno sunda ci kati maniskri kaccer wona hay jena der baraka wonno sore ben en warcal jama war faham wudi kadam war ko se albarka yakko subhanahu wa ta'ala hu ama marar bato ci lebene wassalam kar nga mo se ganda go yer ko mo no kursa lomur wassalam. Yes.